na yenko Kumase ni wromo e Kumase Asante Kotoko Sanse ena no ena opemso e de nkoma awdo enso atudwa na Otumfuo enende wo kire se Kumase Asante Kotoko team no wo hwe se obenya board a mfinhia be se dukra no de be ma oma amom de ye team ni ya wo de be ma nemum emprempren de wa Pau former Blasters coach Kwasi Apia se ono enhwe na wontoto no ma se IMC na omomwa e ma team ne nkodanim. No, I was some support, just a manager, just a governor, and I'm a supporter. You two are saying you know the actual near turn. So, you two are saying you would be na mo the new Otumfuo na pe board go me dem mfa ho kura me ka man ko unya board no to so asem fie dukura no be ya de na so madwume anya me ko ye ro se yo biwo ta se fie dukura wo ye ko no de ku kwa so a ene na so